aso ko ira daw kadang ko to Jesus Luzon niyo kadang ko to soldi lodi Yesus. Okay, sunong kaswabon, kumadati di sansanan, sunong nagid patagwang diti tadaw persiapan montokot sabat tamimpundot sa dokon na bay no. Ang bay no duo na hopadom duo tulan ka apat o lumisot hari bulan dati di bay no hoy. Duo ay sa apat duo ay duo apat duo. Oh, milon no. Okay, puji Tuhan tu kaswabon na bayan no, tumbay ano ko dat montok do Oswaw channel YouTube. Orangaw na di puji Tuhan. Kaswabon na bayan no. May dati patilambu saot pelajaran dati kaswabon na bayan no, miyampay lebih pagulo, miyampay takapod iswang dat sambayang. Kinarahingan asundu iswang kerjaan sorga, konsikaw dat kaswabon diti, insan pakagud hara kasiwatan dahay dat kapagyampay maya dat kaisisan iti. Paingkan iti panambarasan dat panatalayanan nga kanu da manudu da ginaw dahay. Magangat isa o pagangatan nagi isa nagi kadaw hipangusuban dat manguhupihad iswang na palayanan. Konsikaw Tuhan tu asili kagud isa o kasiwatan dat ikanud papaburu da ginaw dahad sama kasari kumadia mantad no dat panambarasan di embulayan na kasaban bayan. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Tulo na po panambarasan dati bayan nga manahak miyampay ginawo manahak miyampay aga na ginawo. Paingkura gyati kamoyan dat aga na ginawo. Aga na ginawo o sanong ginawo no pakago. Miyampay ginawo paingukab. Doon na pakaubasan dat ay mamarait nga sayra na pod it asuhu takonon dat ay ko yati indahit anuan dat mangigit tugas-tugas ikabaktian kotbah. Tumimong nagyan darid hirid bilik persediaan. Hiri nandad uhatan ko nanday tangmalot. Asa nang ginawa nunda. Tu haroy mo tigahit sayra no pod ay asuhu ta ka bertugas nga ina pa ginawa nga ay asanong kamon kuno pod asanong nga akon ka arati tulun nga yedi asansagan kuno po nga mogorogo ginawa dot ay bertugas. Okay? Harohot oray tandi Pastor Esinchong. Labi patit iti miyambalut nagi iti boyfriend tay ko iti girlfriend. Boypirin ko girlpirin. Okay? Paingkurah gyadit idakon na purimanan bo. Paingkukurah iti misisinta. Misisinta kagadi. Paingkurah dakon na purimanan na misisinta. Sakira na pod it miyambalut may dating siodop ko kamo.
Siodop ge tok kasuayanan mo ti oy. Sakira na pod megal ko ay mitaladin na mirikaw tay ko mitaguang. Mantad po di timpunan dat misisinta, misosorita, miboboros. Siodop. Mila na padahom gisambo anahan ko pa yung kurang nga ay siodop ge. Siodop kano pakakadi nga kasyo. In ino pa'y ginawno nga aay kumadit tambalot no kasyo. Nasuway na did. Misuway na dit misisinta naging inakakawin. Nga itinupabay no hom ay hara nagyadi iti telepon to ko wagi. Misuway di bay no. Iti nakanto kakuaan dit asaru no pa di kapiyod. Osonong di kapiramut kumbala ko yuhod katagadan ngay nanda di sumandak kot nakuro dalandet video call nga kodo pendo kodop ge video call kodop sakira pa misisinta nga kanto hit itit asanong yadi miramut iti bay na mo ina pa aysa po teleponom tokoy engkuro sambulan ay nung kapisolot it rampam-rampam pada eldodoro nila kantad imisisintat di tinupod megal dia eldo melbonom nandi milok kamoyan dat ay siodop kantad bay da to video call nga asonong monalepon nga asonong WhatsApp nga mo nikid timpu haron ge pisuayan mo ge. Jadi dadamot ka kad imidating kan. Siodop kan pakadi nga komonot ayay ginawo kasyo. Andi kada ko ka mas siodop pot. Siodop ko no pod dondo nga amo ti ayay ginaw mo kinango ge. Pengkuro nang kugati komoyan dat manahak miampaid aga na ginawo. Tay ko agayo ginawo agayo ginawo, aga na ginawo. Nuno pa'y paburuan dati, may na dati uwan sayo miampay ginawo dit agahan. Nugati rela iti dusun Ako kano mamarati mo nandot ko piyo rela. Miampay rela. Ortian matulo rela hilo ki. Yati no po nga apatut to ko mangigit at persembahan dati miampay otood nogi kapuri manandi mongon sikaw miampay mo boros dadamot dati papatahak di persembahan idi no kapuboroson mantadet iya asanganu miampay aga na ginawdahay dat papatahak kumadiha rela asaga miampay asaga rela mantadidi iyati no po nga ay popokito tokod iyati kotutun magakun dat insanan no po nga kinorohingan na sanganu isyo sanganu aiso na suway do insanan asaga asaga nagi kadit hari sinding gadusun dat asaga kad osoro ko asaga og ginawon no ino pa'y persembahan dat ay aunsub mantad ginawo di lumisik kinorohingan nga gatangon kopyok kinorohingan gisombo ino pa'y persembahan di nga lobi ko kiguno isuang dat pelayanan muntok kinorohingan sakira na pod ay
iati nakapanahak toko ginawa kumadi Yesus, iati indo kadaw nga mengigit tetitahak dati kumadaw. It ongo amas, ongo perak, i kahaharan dati di bobosot bontugon dati, kasapan na pamusarahan toko, om katumbayaan dati di bobos sa akawas, man dati patahako, miyampay asaga. Nah, pakai dila asaga miyampay asaga kumakin orahingan di olisih dati om pinapatahakot koposyon daw montok dati. Ngono padari intang adilo nga ititahak dati ngoyon itimbango ngon piadango idit kinapatayon di Yesus ay sito mo di dati ki det ngon ay sa tao mo det ay kapi ay katimbang idit titahak kot kinorohingan kumati tulun. Mantad titahak dit aayahi o ginawo i opinta nga no ginawo tay ko isonsog no iri na po nga milod komoyon dot mangumang-umang kinorohingan. Minamonsay kinorohingan ni titulun dot os silihon tay ko nasilih tokod i manguhup do kinorohingan. Om nagi ponokosir do kinorohingan isuanggat buruan da tagayo popoburu di kerajaan da kinorohingan da hiti pemagunan. Nga iati nepok sebagai iponokosir kinorohingan nga sigog kay iati nepeti memagusa toko di kahaharan di tulun miagali tulun-tulun det amu setia kumakin orahingan om miampai det sekiranya pod ia dihawon sayan dati nga atagakan tokod kasiwatan di bobos sakigatang i kombal pinatahak kumatulun salinay det rinibuan na taun kinorahingan na po nga kinumaraja maya dititulun. Nga sekiranya pod manuhisyo isya na po milahi dat mengidu diti kapurimanan dat mengupus sa tinan sendiri. Om mupus sa tusin. Om nagi tamaha. Mili kinarahingan dat manpugaso i kapurimanan dat yadi. Nga isya na po hom okon ko pointahid dat tusin hati. Om inagi ipaburuan di siya nga okon ko antaban datulun. Okon ni kamilad antaban datulun. Milih siya papaindalan da pekerjaan daw sendiri, hali piad ada timan uhupay. Nga isay to kanangkod ipagilitan dit ay kapuriman da osonong o simbayan sa kiranad insanan na pari nga kinorahingan na mumonsoy. Osonong dagi matid ato ko manahak. Ato ko kapiyo manahak. Mantad ko manahak to ko nga ginawa no po dati nga osonong. Aga to ginawa. Tay ko opinta nga isi tanga si tanga no. Tu sa kira no pod papatahak to ko di kahaharan dati miampay dat amu osonong nga ginawa dati papatahak kamoyon dat iati na po nga mangumang-umang nga kinorohingan. Osonong got sorohon dati iati na po mdadamot dat ay munakiuhup. Da kinorohingan di pinapatahak kanununo po harod idati.
Isya nagi nga kanuh dot mongiloh kokito hisio dot sontob no pod dit pamusarahan dati sontob no pod ginawa dati. Anu siya mongiloh. Jadi moid ato ko mangumang-umango kinorohingan manahak toko dot ay titahak persembahan miampai dot osonong ginawa. Osonong ginawa no nga posonong na ginawa. Paing kura pananu. Posonong sakirana padi osonong mangumang-umang matik kinorohingan at di ka. Posonongon no po dati ginawad manahak kinorohingan. Sakirana pod manahak toko dot ay panguhupan kumapelayanan kinorohingan nga paingkukurohot nunu tanda dot ina pahit titahak dati di nga ayay na ginawa dati patahak. Paingkuro kayo. Nunu bukti, nunu pangitanan dot ina pahit titahak no nga manahak ka miampaid osanong nga ginawa, miampaid agan nga ginawa, miampaid osambulo nga ginawa, miampaid asaga. Okay, muhat ako dito ko tim nunuhad kayo nunu pangilan dat iya di ginawa da kayo. Secara pribadi iya ho na pohom iso na pohot kapurimanan kud ay teko tanda dot manahak ko miampaid agan na ginawa nga ako na ngayon soroho. Patakon kung nakatahak ko po, nakatahak ko no. Ako nungon soroho. Sekira manahak tokod montokot gereja. Pelayanan gereja, momose gereja, bangunan gereja, kahaharan gereja nga. Tagalongon sugato. Yoho imo tidi minan nyumbangil lohod. Kada na dahari tiyo di. Kamu nakatahak to kono pom ato kono giginawoon. Ako no kailam otapot iti narangaw kuti nga ay sakira na pod otapot kureyan po nanu. Kureyan po nangkod otapot no. Haro nagi ipagilitan da anggota gereja dot miampaid opuahang papatahakot ay tanah montokot payanan na gereja. May na di pa yung kakata o gereja dahil kininan di. Sira da na kayong kakat, paindalan na kabaktian dahiri. Haramatu dihot kinasindualan da ginawo. Tay ko di nalantik kot ketua gereja dat antakanid di. Wah, nu kadi. Mantad ka ako nalantik ka ketua gereja, nunuh na pahi pinasumbang no nu kagu anuo. Iho matiminan nyumbang ilat PS system. Tarik balik PS system. Ito nga speaker, nenge kagu mikrofon, ngo kagu. Doho mati sumbangan ilat tirikohon idid talu na hopo dat numan patako gaya to kagu itirikohon. Okay? Kinatutukon no padi kapiyo nga iti tapak nga doho mo iti tapak iti ka. Pagaro o gereja. Natutupan ni gereja. Haro tororong ko tiyo diti dati. Iri no hit
Isuot kapagalan dat ayay ginawa do papatahak. Sakira na pod ayay ginawa nung nagitagal ka. Tu opintanga na paginaw no papatahakom iso imong umang-umang kinorohingan ka. Kararanghan pagyang amya galidit. Nugya karanghan dit di. Ya di momohingi-hingi kang kuya ho. Momohingi-hingi higya kararanghan ti di. Ya di umang-umang popoy mamang kanawa kon popoy mamang berarti di mo. Jadi ya di na pom osanong nagid aman na hak ka. Nga kada nandod amin sanong ko ginawod. Oh, ati manahakot sanong ko ginawok. Sanong ginawok ka. Okay? Ino pa prinsip dati tinga patahakon to ko kada andado sanong paginaw nung papatahak ko no gi. Tu ihati no bagahit papas sumonong o ginawa nati. Kada andado ginawa sumonong nga ihati sumonong. Okay? May galila manok, may uni-uni. Kada ilan pamanok ko ay mandad dati. Nga rumi ka tisyo. Okay? Oy, napauni paning kuko kahilo. Ampaing ka, ta kan kadaw montok kot manguhup panahakan no kumakinorahingan. Anda don to kan poy osan nga ginawod dihom gisambot sa gigisam nga ay sumonang ginaw ta ko di. Iyati no hit mumbangan di diri bo. Papasanong ginaw, pasanong pag ginaw mo ka. Anuan na tugas, aga tidak ginaunod. Ay, iyo ho na po di kutbah kad Elder Edson gid manikin sabat. Iyo ho na po di kutbah ka. Nga pasanong ano pa ginawa. Tu andadan na po pasanong ginaw. Takay ori ko tiri. Topot ko piyo kalumanok. Ilumanok nga asukungi eh. Nah, jadi moy dat okon ko kamoyon tokod mangumang-umang kinorohingan pasanongon lagi dati ginawad manguhup papalayanan. Tu ay ato ko manguhup papalayanan nga okay toy kinorohingan. Mantadi dim manguhup ta ko naging pasanongon na ginawad isuang na palayanan. Muni-uni na pala manok. Munta ko pa ilan ako gumumotit ayam hutan na hiti. Isay na po hot. Kano rumi katamoy ompuyam. May toko paning kawa. Ayam hutan. Gumu. Hila siba haraw no. Okay, pati lang musa dati. Kalimpupusan. Isay na po taasan ng ginaw. Sumaliwan. Sumaliwan na po. Ako nindo ko sumaliwan na po. Di maasan ng ginaw. Kanto asan ng piramutan na wakon. Okay. Ino po yung manahak, miyampay oto do ginawo, nga tarimon do kinorohingan. Nuno na po hiti tahak dati, montok kapalayanan do kinorohingan, nga man na dati patahako miyampay aga na ginawo. Miyampay osono nga ginawo. Kakuhaan na po nga, ino po iti tahak dati di, persembahan di, nga taden no po daw nga okito do kinorohingan dot layak do patahakon do ilongon dati muntok dot popoburu do pekerjaan do kinorohingan ti pumugunan gisombo ino po hit kebenaran nga kanuman pabaro do italunalun do tagayo tay ko okoro hingga napot kinayonon do hitid pamagunan. Amo na pa itang Pinay nga nakuroh tu apatut to kunod menyukong do pelayanan pekerjaan do
penyebaran Injil kinorohingan kakuaan na po nga o kita kinorohingan dat iati na po nga harap layakan do katori mo hidi barakatid. Nukura tu ay kiharoh to ko kakuaan na po nga nanuan to ko kinorohingan o kita kinorohingan dat iati na po nga haroh kalayakan dat monghup iswang dat pelayanan daw. Kamu na po nga, ino po ikiharo-haro, ikaya-kaya, nga, kano po kinorohingan nga, alayaki siyod, monguhup po iswang do pelayanan. Iati no po igulungan sederhana, nga, iri na kakitanan do kinorohingan at, isiya no po loom, ioti no hat, kakitanan kuno pa siyam, iti nakalayakan dat, patumboyoan ku kumasyo tu ilo no ori katisyad iswanggat monghup do pelayanan. Puji Tuhan tu oinsanan to kono po nga kaya takot tigi na iyo kayo bo. Iri na po itampinay nga iso tanda dat o kita kinorhingan dat iyo kayo no po nga layak haro kalayakan ko kotori mo hidit kahaharani di tu o kita kinarhingan dat kano ko manguhup iswang da pelayanan. Kamuyan pom itinatipamat ay kahaharani ti nga iso o tanda dot iati na po nga boleh dipercayai oleh Tuhan. Mila kinarhingan na katumbayaan. Okay? Tu inapahit no kadilo layak untuk diserahkan ke tangan kita papaburu de pekerjaan de kinorohingan. Okon itu pemako suka-suka iti kahaharan iti otorimo dati. Okon ko alang-alang bukan sembarang dat iti nepot kahaharaan, iti kekayaan, iti harta benda do otorimo dati okon ko sembarang. Iri na po nga popok ito dot haro kelayakan dati dot manguhup de pelayanan de kinorohingan. Numan to ko di onuay kinorohingan dot kasiwatan dot kiharo. Haro kahaharan harta benda kakwa ano po nga o kita kinorohingan dot haro kelayakan nu do manguhup iswang dot pelayanan. Jadi ilo na di mimbulad iginawa dati. Kiharoh toko, kaya toko, iso o tanda dat iati na po nga o kita kinorhingan do haro kalayakan iswanggot manguhup do pelayanan. Jadi paingkuroh na po hit kahaharaan dati nga may toko no pauhupo do iswang do pelayanan. Tu irinit iso o pagakunan do kinorhingan dat Merisia Aloysius paingka hati tahakutu alayak ni siya kanu titu kanu siya manguhup pelayanan da kinorohingan. Puji Tuhan. Okay. No pakagu. Sekira na pod oinsanan na patulun magakun do katumbayaan dat kinorohingan o manahak kuma kinorohingan dat nunuhit kosongonuan da kinorohingan iswanggot persepuluhan kapanahakan dati persembahan gisombo ino po itakanon do iswanggot walay kinorohingan nga otilambus kasari manta didi ino po buruan do kinorohingan nga okon no di kasumuan di kumad titahak di aulud om nagi kumad kapurimanan da tulun di misimban-simban. Ino po sugatan da kinorohingan nga ay aramit tomyampay osonong. Om inagi pekerjaan da kinorohingan nga ay osaraw dati dat irinait apatut teman anuay sokongan mantad da sambahagi ditusin da pinatumboyo da kinorohingan kumadati.
miampai dot kapusus toko ginawa dati halip piad iati no petinga kanto ibobos so aki haro nga kanu toko ralandet ay harohot otarimuh dati milah toko pagulion umakin rohingan kadau halip piad ay mosikin toko kadau nga maya dot kanu toko mamusus so ginawa kaposian dati hirinondod ay harohi kasari mila dati pauhupon umad ulenan kinorohingan. Kumuno pa nga toko di mila magidu. Ki haroh toko mosikin toko nga haran pakasari mila dati man pondaro man paburuo o man patahako montok kepulainan kinorohingan. Otori mo kinorohingan titahak dati siradot manahak toko miampai otood miampai dot aga na ginawo miampai agayo ho ginawo miampai asaga o ginawo dati kada dot gisombo ino pa titahak dati dinga osilid isoot ikamoyan dot mangumang popoy mamang teko osilid iso o penghinaan kumad kinorohingan pelayanan daw. Oke tadi dati dohitid ino pohit ay rikoton dati nga iti kamuyan dot osano ginawo. Agayo ginawo, agano ginawo. Muntok no pod dohod osoro dilom ato kay andado ni agan paginawa no manahak no gitu. Iati no himono tosot momorikot tidit osano ginawo diit agano ginawo. Ikapuhangan dati nagi kasagaan dati montok dot pelayanan kinorohingan. Iso no pohit ralan dati dot ay papagaan da ginawa nga nuno. Noritan di timpunan nagi dapit timbangan dati dit pengorbanan di Yesus sendiri. Ititahak nu miagal ka persembahan teko dermah untuk pelayanan da kinorohingan hatus ki aga ta ginawa no nga ngoyan no pitimbangod ay kinapatayon di Yesus montok menebus dosa dati hingga di agat kinapatayon di Yesus ko ihatus ngon po dati pitimbangot ya di 1,000 piatakon no nga ay ko timbang ki kada borosadit ay pengorbanan di Yesus nagiit ay pengorbanan da molohing dati miagal ko tina dati da minoga susuh dati nga ana milag gatangon datang 1,000 ko 2,000 beribu-ribu ya mangku dahulu naging kinapatayon di Yesus jadi main na dati timbango pitimbangon dati pengorbanan di Yesus penguhup dati montok kepelayanan hari nangkud kapitimbang ka amu moy dad iri no hit momon say dati aga na ginawa tako o simbayan na ginawa dati mantad ko puhangon nagi kasagaan dati montok ko manguhup da pelayanan da kinorohingan. Okay? Pahitian ta kanati pelajaran na kasawaban bay no? Kano misisa takod isuang sambayang. Kinorohingan isuang kerajaan sorga on si kaudat kasawaban iti insan pakagudot nakawaya ihad iso panambarasan di alumis karait tot panguhup dahay montok kepelayanan da kinorohingan. Norotian dahay di kasawaban na bay no maya da panambarasan dat penatalayanan dit nakatatapot ay awayan dahay dot ino po ititahak ko kinorohingan nga papakitod iyahay no po nga katumbayaan di siyo dot
papaindalan no panghupan montok kapelayanan dat pakabaran Injil iti pamagunan. Nga haret timpu-timpu ihay na pohom o imbayat ihay, aratu ihay, agayat ihay mantada kahaharan pamagunan. Gisambo ino pa ititahak no nga asaro ihay dat ay apaporika to panguhupan. Maya da kausinan, kahaharan, nagii kasanggupan, kasapan dahay da papaindalan dat palayanan. May nahay anway kapurimanan dot inapahit pangorbanan di Yesus nga lobi kigatang kamantadi kahaharan dahay. Iri na day mumunsay dahay hara kapuahangon. Miyampay agano ginawo, agaya ginawo da muhup isuang da palayanan. Tada do bayno, mantada tindalanan dahay, buru-buruon, do tada do bayno nga moidad hatas dahay, ay hay pahombi di tadaw sabat di asunsudan dahay sa depan do bayno. Anuan ni hay timpu dot ay popondar, popombangan, santob no padit mila dahay man paburo tada do bayno. Miyampay da kalidasan di patahakan no, bisambo asimbayan ni hay, atibus si hay papaindalan da nunu na pahit. Patut dahay man paburo da tada do bayno. Ampunan tensanan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay isu ang ngaran di Yesus. Amen. Okay, kung siko kinupagyampayan dati dot suabon bayno. Kapiruba to kakagod kasuabon na suab, miyampay dot kasimban na kanto studio do suabon na suabot. Sa nang papira mo tanom ay kasimban na studio kagod dati. Bahin ako po, asanong tadaw persiapan na sabat dot tadaw do bayno.